kelihatan guys. Powernya gini. Ya. Tunggu saja dulu. Gebang apa? Geben. Ini loh. Gesang. Gesang. Catatan gue. Sudah 6 orang bergabung. Itu berapa tuh? 25. Hai. Jangan di luar ya. Semua sani sampun gabungan ring FB. Taler sani sampun wonten ring Instagram. Hingga rajang sore semeton sareng sami. Sane mangkin tiang kesarengin oleh penyanyi pop Bali Tasya Puspawati. Niki tiang jagi gudian Tasya. Maguguritan. Jagi magaguritan. Nembe niki pengajuari jagi matembang. Sesama sani sampun nyarengin. Om Swastiastu pendidikan Kagen Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Titiang turang seseme dening sampun ledang ngicinin galah titiang mangkin presiden nyaring acarane puniki. Om Swastiastu mita Mimade Mitayani. Sampun 22 orang sani nyarengin. Inggih doaning sampun galah puniki sampun rame taler sani nyarengin acara live puniki jagi kawitin titiang. Inggih rainane mangkin puniki titiang jagi maktayang geguritan dalam balingkang. Sane jagi ketembangan oleh Tasya. Inggih punika pupuh sinom miwah pupuh semarandane. Ampun Tasya. Ini foto ada lagi. Salpok. Manganjali. Om Swastiastu. Inggih durus kawitin. Reng jagat Bali dok Inggih Ratu Idedani pemiarsa sareng sami. Sane mangkin titiang jagi ngatur uningayang indik daging carita ring jagat Bali dukerini.
nike madeg agung sang Prabu sane luwih mautamu. Jaya pangus parab irang Para bido sang Prabu nenten wenten sio suwantah ide sang Jayu pangus. Reng panaraja mapuri Purenidani magenah renggenahi sane tegah turen dingin wantah ring bukit panarajon. wicaksana ngenter Ide sang Jayu pangus dahapti wicaksana ritat kala ide ngomong jagat. rares wenten encek rawuh Raris kacaritayang wenten jadema Cina rauh ring jagat baline puniki. tetuwek ipun madolan Tetua ipune rauh meriki nenten wenten sios wantah jagi madolan. sareng oka istri siki Sapengrauh ipune meriki kesarengin oleh oke istri asiki. jagek ayu
sipi lantan petanding jegeg nyanyi Kang Cengui parab sang oke istri punika. Inggih punika sampun pupuh sani kepratama ledangang puniki duaning titiang wonten tambat. Punika sampun pupuh sinom selantur nyanyi wonten pupuh Semarandane. Sang Prabu kagiat Inggih sane mangkin cerita yang titia ritat kala idu sang jaya pangus kegiat menyingat napi keh niku Anggan Rabi Basmi Gasang Anggan rapeni dani kecinga gesang basmi Raris manangis Kang Dalon Rari sido sang Prabu nangis sig-sigan Waduh dia Kanjeng sayang Idu sang Prabu kelintang sungsut ring kayun Rari sido ngandika Udo adi Kang Cengui sayang beli aneh mulang iwang
ani ngelah pelih adi. ne ngawinang adi lampus Ani subuh ani ngawinang adi lampus sedu buka jani. ledang adi ngampurayang Pengideh belini dumogi je adi ledang ngampuraya sekancan pelih belini adi. Ingge wantas kadiasa punike sane preside aturan titiang ring rainani mangkin. Niki sampun akeh sane nyarengin seksema Bapak Putu Eka Gunayasa becek niki dua Tasya Sarnoyan Tari Nunas medalang sinom siwagati Tasya sampun wenten tan. Dadas cek ring channel YouTube nih Tasya nih ke Pak Guna wenten sampun Tasya boleh metembang pupuh sinom siwagati. Jero mangku sudana becek pisan hiring ajegang budaya Bali suksema jero mangku sudana yang di sebelah kayak orang di dalam mimpi aku. Kada Ayu Kusumayani suksema. Terima kasih sudah datang. Thank you. I love you semuanya. Makasih semua sarang sami. Aduh. Bapak Wayan Juliana mantap bisa niki suksema Pak Wayan. Maaf ya nggak kebalas semua. Mantap Tasya Puspawati. Semua. Oh mau Ari. Wenten Bayudi Pradipa mantap suksema. Suksema niki sarang sami sade sampun nonton. Tasya Puspawati bayanan dari nggih suksema Pudel Putri Adelia. Niki mumpung Tasya masih di sini. Nggih Pak Yaman Diana hadir suksema. Semua. Elingan bawangi si Amin. Niki wawu ajak Bali, Ki Andika adek suksema. Muka aku aja kelihatan. Putri Adelia. Nggih suksema sareng sami yang pura yening denten sami kebalas. Ya. Malih pisan niki tiang ngaturang suksema majang ring prodi pendidikan bahasa Bali stah Pukuturan Singaraja sampun ledang ngicinin galah raidane mangkin kanggiang wantah kadiasa punika sane presida aturang tiang sareng Tasya. Ini menten iwang, tiang nas pengampure. Tiang taler na sampura ini menten iwang. Wau melajah niki ampure ini ada kiwang nih di legan. Nunas
medalang pisan. Nunas Jayendra medalang pisan. Kuning sih ya. Tanuning ngampura Pak. Mantap, Om Swastiastu. Tetrami siapa ya? Hai sayang. Ulang, Joni sama Putra ulang. Ulang. Makasih ya. Baru berapa menit ya? Nggak tahu. Nggak ada di sini. Udah ya. Sampun ya. Aneh tau. Kang Geang wantah kadiha sapunika dumun. Benjangan malih wawanin. Jangan lupa follow Tasya Puspawati. Ya. Iya, aneh tau. Aneh apa? Kok aneh ya? Aneh emang. Yang Kintamani. Cukup. Dah. Kaku kan kaku. Ge wantah hadiah sapunika sane presida terang titiang Wayan Antari sareng Tasya Puspawati. Nung semua pamit. Puputang titiang antuk Ramasanti. Om Santi 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 Om.